Mohamed Awal Isa, vi ste došli ovdje od tople Srbije do Trondheima. Kako je osjećate da niste više kod Crvene zvezde i Delije? Malo teško, da ja ne igram više s Crvena zvezda. Sad ja sam ovdje, dolazim da igramo kako ide. Ali sad vrijeme je dobro vrijeme. Navijači i klub ovdje ima veliki nad s vama, da možete da napraviš bolje igre za Rosenborgu. Šta je vaše najbolji mogućnosti, šta možete da radite sa Rosenborgu? Da, drugi klub je Rosenborg i isto drugi klub je Crvena zvezda. Ali navijači ovdje nije kao Srbija, Delija, Crvena zvezda. Ali mislim, ja sam gleda jednu utakmicu ovdje protiv neko ekipa za Island, ali dobro je navijač ovdje, ali nije kao u Srbiji. Naravno, moramo dosta da učimo kako da navijemo i tako, ali da li ste čuli za Ultras Rosenborg? Da, ja sam čuo tako. Da, oni su najbolji navijači u Norveškoj. Možete da menjate žena, ali nikad fudbalski tim. Da, svaki navijač i u svaki grad tako i svaki ekipa tako. A tako, mi u Trondheimu, mi želimo vama dobrodošli u Trondheimu i želimo da vi će biti novo Bent Kammerstrid kao motor na midfield. Da li možete da imate više mogućnosti sa ofensivni i da li možemo da očekamo gol od vama? Nije samo čekamo gola, može da i ako ima prostora da ide naprijed da taj gol može da ide, ali svaka ekipa ima kao neki tradicionalni igra u svaka ekipa, ali mislimo ovdje nije kao Crvena zvezda, ali oni su ima neki different igrači, oni su igra. Šta mislite sa Rosenborgov stil? Da li imamo šanse u Evropi ove godine? Imamo šanse, mislim svake godine oni su imamo pravo da igre, ali sad ja sam došao i prvi utakmica oni su igrala 5-0, mislim oni su ima pravo da ide. A sad igramo protiv tima iz Češka. To će biti teško ili? Da, ja sam igra za Slavija tamo u Češka. Tamo ekipa nije onako, ali oni su ima dobra ekipa tamo. Ali zajedno idemo napred i idemo samo dalje sa Rosenborg i Crvena zvezda i Partizan koji ima prave boje. Ali ne mogu da kažem tako. Ja nemoj ništa da kažem tako, ali sad... Nemoj da kaže ništa protiv Delije. Oni su super navijači. Da, oni su najbolji navijači kad ja sam bio tamo. Naravno, Delije, oni su sjajno, ali ja poštujem isti jug kod Partizana. Izvini Delije, ali to je činjenice. Isa, hvala vam puno zato što ste došli ovdje u Trondheimu i mi ćemo vama da volimo. Hvala puno.